abazure mwese bakunzi bandavuga aho twenyaruzi dusigaye tunyuza ibiganiro byacu inshuti ikiganiro tukuzaniye uyu munsi niki reka nkwereke sasa reka nkwereke ukuntu tugitangira na twebwe nawe kabisa ikiganiro cyacu twari tugita Darren Jackson Watkins John uyu mwami ya Aisha Speed akaba agiye kuza mu Rwanda. Icyo nicyo ugomba kumenya mbere na mbere. Aisha Speed amazina y'inyakuri yitwa Darren Jackson Watkins John. Darren Watkins John akaba agiye kuza mu Rwanda, akaba ari umusore wamenyekanye ku bintu byo gushyira amahema kabisa. Aisha Speed akaba ari umusore muto w'imyaka 20 ariko ibintu akora amahema ki utuntu yikorera sinakubwira nyine muri make. Agiye kuza mu Rwanda nituwa arimo yo kuzenguruka Afurika yose n'ibindi bihugu yarabizengurutse. Ubwo yageze mu Rwanda kabisa mu kumutegereza. Darren Jackson Watkins yavutse ku itariki ya 21 Mutarama 2005. Umwana muto rwose namwe murabyumva. Yavukiye muri leta ya Cincinnati, Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika. Urumva rero Jackson uwo mwana ni muto cyane, imyaka 20. Abandi bana benshi rero yikundiraga gukina imikino ya video, ariko yari afite ikintu kirenze gukina. Uyu mbabwira Jackson cyangwa se Aisha Speed yashakaga kwigaragaza no gusangiza abandi ibyo akora. Bamwita Aisha Speed waraye, umwana muto uri gukora ibigwi kabisa. Aisha Speed rero ikindi kintu wamenya ikinaga ayo mavideo akagira ati uwo mwana mu mwaka 2016 kugeza 2020 nibwo yatangiye gufunga ibintu by'amacana. Uwo mwana yari afite imyaka 11 gusa. Darren cyangwa se Aisha Speed yafunguye channel ya YouTube yita Aisha Speed muri iyo myaka birumvikana. Aho kumva muri iyo myaka amaze kuyifungura rero sinzi arakomeza aragerageza nk'abandi bose. Aisha Speed imyaka myinshi yarakomeje akora video. Uri kumva nuko akomeza kwikinira video game nk'ibisa. Yitwa Aisha Speed cyangwa se Darren Jackson Watkins John akomeza kwikinira video game kabisa. Ariko uko yakiniraga game yari afite izo yakundaga kwikinira NBA 2K na Fortnite, nizo yikundiraga kwikinira. Akajya akora live stream y'amasaha menshi rimwe na rimwe muri iyo myaka, kuko aribwo yaragitangira akarebwa n'umuntu umwe cyangwa se babiri gusa. Oni Aisha Speed nyiko byanjye ndacyari rusine n'ubundi arakomeza kugerageza nubwo yabonaga n'abafana afite. Noneho urumva ni 2016 2021 ibintu byahindutse byose. Uti byahindutse bite rero? Byaje guhinduka uduce twa video twa Speed cyangwa se Darren Watkins John abantu baradukunda, twakwirakwiriye kuri TikTok na YouTube. Utwo duce nyine nitwongeye kuvuga. So reka tube dusoreje, mukomeze mukore subscribe kuri Handovuga, like, comment, muduhe comment kabisa. Dukomeze twibanire no mu bindi biganiro. Wakugezaga ikiganiro na Josine Mura.